se bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda kandi abo ngabo bavuze rusa n'ikinyarwanda cyangwa b'abanyarwanda bavuze bavuga ururimi rw'ikinyarwanda niko babivuga ariko rero kugira ngo utandukanye umuntu utazi ikinyarwanda n'utazi ikinyamurenge n'utazi ikinyamasi kugira ngo azabitandukanye reka nkubwire biragoye abo nabandi ubwo ruhare n'umuntu urimo kuryikura mu rwego rwo kwikiza kugira ngo batatwica bande ntabwo kwikiza jewe ndo abakongomani ariko wenda nawe ubyemera ko ari byo ariko ukavuga ati muri Kongo mureke kubivuga cyane kugira ngo nuko atarebyo bitatugira impamvu mvuga si kuvuga ngo nuko jewe nakubwiye guhera n'ibiganiro nza nkora kugira ngo abantu bikirininga abantu baza babyumva neza ndi umukongomani rero bivuga ngo niyo mpamvu twebwe nk'abaturage tutagomba kugira ahantu tubugamira muri iriya mitwe naho ico warumbajije kuri kino kintu cya Kamasa ukuntu yasobanuye biriya bintu byo kuvuga ngo terrorist umva sinzi wenda iperereza turi bufate no ndaguciye mu ijambo reka nkubwire hari iperereza yaravuze ngo bariya ngo leta ya Kongo yatanze iriya abasirikare ba FARDC batanze ruswa amafaranga kugira ngo bakoreshe bariya bahungu bazi bice bariya abantu noneho iperereza nanone dusubira inyuma iperereza ryagaragaje ko ubu nyine reka mvuga ko kandi bukeye ubu nyine ziko abanyamurenge ngira ngo nuwo duha amahoro ubu nyine uwo duha amahoro akatubwira ngo ngaya amahoro mugende muje gutuza hari kindi abona kubera ino myuka tubona hano n'aya makimbira reka nkwereke urakoze kumbaza kuri ico kintu ikintu jewe numva abantu niba bashaka amahoro banashaka n'ukuri bahagarare mu ruhande rw'abanyamurenge bareke kuja mu nyungu z'abantu tugira ikintu c'icene wacu n'amayemosi ugasanga ngo ubwo umuntu ngo runaka ngo yavuze gufana muri make bakama babafana tashaka kumenya ukuri ariko ubu nyine je ikintu niba nk'abanyamurenge duhagaze mu kuri duhagarare nk'abanyamurenge kandi noneho twemere ko turi abakongomani tutari abateroriste kuko ntabwo leta yigeze mentioninga ko abanyamurenge ari abateroriste kari akantu maze barebesha indwara kandi ugatoya jewe hari ukuntu mu mboni yanje mbona gukira kw'abanyamurenge ubu nyine kuzoturuka mu rubyiruko abantu batoya niyo mpamvu ubu nyine shaka kugira ngo urubyiruko twebwe ibyo bintu nitwe tugomba kubikosora tuba abanyamurenge reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Papa Legend TV twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye hirya no hino ku isi turabizi ko mudukurikirana muri benshi cyane hirya no hino nkuko twari tumaze kubivuga nibisanzwe musanzwe mumuzi nkeka ko mwarimu namukumbuye mu busesenguzi bwiza abantu benshi mwakunze nubwo buriya nta gikundwa na bose ariko turashima ko twongeye kandi kumutumira nawe yongeye kutwemerera kuri Papa Legend kugira ngo twongere tuganire kuri byinshi birimo kugenda bivurwa ni Emizo mwamenye cyane nk'umusesenguzi abenshi bakunze kwitawa hano kuri Papa Legend uri umusangwa ariko nanone tukuhaye ikaze murakoze cyane kongera kandi kongera icizere mukanzana hano kuri Papa Legend yamaze kubimuhira nkuko nyine dora tubivuga ariko muri make turashima Imana amahoro ya Nyagasani mumeze neza nubwo akabeho muri Nairobi kameze imbeho turabimenyereye muri uku kwezi kwa karindwi muri Kenya niko biba bimeze harakonja cyane hari imbeho kabisa hari imbeho yaba ku manywa yaba ninjoro n'imbeho harya iyi sezi ifata amezi angahe ngira ngo na abiri biza bitangira nko mu kwa gatandatu kwa karindwi no kwa munani gutyo ariko genda nyine genda gutyo yego twagutumiye nanone muri ya shusho n'ubundi y'ubusesenguzi mu bihaye bivugwa hirya no hino ku isi wenda mbere yuko tubyinjiramo dore ko gukora ikiganiro ni ikiganiro cyagize comment nyinshi wenda zirimo iz'abatarabyumva ndavuga ibyo uvuga harimo n'abandi babyumva cyane niba wenda waranyujemo amaso muzo wasomye cyangwa bakwereje ku ruhande byaguhaye ishusho ari ntabwo nabicishijemo amaso zose gusa ahubwo niwe wambwira wenda ni kuko wasomye cyangwa se
duzanaho ibiganiro byo ni nk'ishuri ubu ngubu yego iyo ngiriwe amahirwe umuntu akambaza ku ruhande iwe ndamusubiza neza nta kibazo ariko muri rusange abantu ko baragenda babyumva bamwe kuko birabafasha akagenda agakora research nibyo naco mpora mbwira abantu kababwira ngo nimvuga ikintu hano nakivuze nkuko nje nk'umusesenguzi ncumva ariko kitari ryo hame rigomba kubaho so nawe nk'umuntu ushaka kumenya ukuri biba bisaba ngo nawe ugende wisesengurire nawe ukore noneho ahantu tumva cyangwa se bashanga twahuje yes kaba ari bwo wenda biba ari amahoro nyine kuko nico dushaka kandi nawe wasanga wenda hari ikintu tumvishe neza ukagisobanuza ariko muri rusange uko baragenda babyumva yego kuko tuvuga ibiriho ntabwo tuvuga ibintu bidahari ubushize duheruka tuvuga ko ibihugu bya OTAN bishyigikiye Ukraine twavuze biriya bihugu bya G7 tuvuga ko babohereje n'uburyo bwo kwirwanaho cyangwa se bw'intambara intwaro n'ibindi kugeza ubu ngubu rero update zihari zageze ku musaruro hariya biriya byarangiriye hariya ariko ngira ngo biriya nkuko nari nabivuze biriya bintu ni uko biriya ni ibihugu n'ubundi bisanzwe biri muri OTAN wasangaga nta kintu gisha cyari gihari ahubwo wenda nk'amakuru yaje gukurikira nyuma muribuka k'ejo bundi uyu minisitiri w'ubwongereza premier ministre Boris Johnson yareguye yego kandi nkuko nahoze mbivuga ibyo byose kugira ngo umuntu yegure ni abaturage cyangwa se abanyagihugu bamaze kurambirwa ibintu hari ibintu bimwe bakoreshwa ugasanga binjijwe mu bintu batazi ariko finally intambara umuntu azamenya yitangira ariko ntazamenye kwirangira noneho nikeka ko ari pressure nyine yagumye kubaho mu baturage bifitanye isano se n'iriya ntambara ya Ukraine kuba yareguye cyane kubera ko biriya bihugu urabizi ko Amerika n'Ubwongereza kimwe n'icana cy'ikindi ni nkako navuga urabizi ko Amerika ni abakoloni b'Abongereza ariko Amerika ngo uko iminsi igenda igira Amerika isa nk'igiye hejuru ariko n'abantu n'umuntu umwe yego so noneho uriya Boris Johnson yagumye kugira yagumye nko kuvuga amagambo amwe nyine asa kuwanika hanze uvugwa ibintu mbese ni nko kumena ibanga ni nkako nabyita y'iyi ntambara Ukraine icihatse mu by'ukuri ntabwo ari ugukiza Ukraine cyangwa kugira ngo bayibohore reka ko n'abantu bamaze kubireba bamaze no kubibona ni uburyo ni kwa kundi abaturage baba victime y'ikintu ariko hari abantu baba bafitemo inyungu so iriya pressure agasubira akazamo uyu Boris Johnson ni umuntu nawe yagumye kwifatira ibyemezo akavuga ngo agiye gufata bimukira bohereze ngira ngo mu Rwanda mwabe bibonye abantu benshi baguma kubisakuza abantu bazakurikirana bino binyamakuru byo hanze bitari ibingibi bya Oxida yego ibingibi bya Amerika urasa n'utabyemera ukuntu mvuze ngo apana ibingibi apana ibihugu kuko bariya bo ni abantu badushize mu gatebo ni uburyo bwa koloni ibo tuza twumva amakuru yabo cyane noneho bakavuga ibyo bashaka kutubwira natwe akaba ibyo twemera ariko ku bantu b'abasesenguzi bagenda bakurikirana ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka za Russia Today cyangwa se bino bihugu bindi bidakorana na Oxida ibo bagenda bavuga ukuri bakavuga ngo ese ni gute umuntu aje ahungiye iwawe ahantu yavuye abenshi n'abimukira baturuka muri Afurika noneho bagera hariya mu Bwongereza ugashaka kubagarura muri danger noneho abantu benshi akabibona izo pressure nyinshi zigenda zihurirana noneho biba ngombwa ko bamushiraho pressure aregura kuriya n'ukweguzwa nuko babyita gutya ariko n'ukweguzwa kuko habanje kuva abaminisitiri be cyangwa abadepite bamuhagarariye mu nteko iciza cya biriya bihugu biri autonome biriya bihugu byo hanze bureke byacu byo bitari byagira demokarasi nubwo umuntu azabivuga wenda ntibabyumve ta Afurika yigenga na rimwe ibona abantu
bategekwa n'abaturage inteko iricara ikamuha ikavuga ngo dukore iki noneho ugasanga umukuru we yasohoye noneho uriya Boris Johnson iwe yari yakoze ikintu aza kwifatira imyanzuro so bimuha pressure noneho bikubitaniraho n'ibi bintu amakrize urabona ibihugu by'uburayi byahuye na krize kubera intambara ya Ukraine batari bazi nta n'inyungu bafitiye ahubwo ari inyungu zabo nk'abayobozi noneho ibyo byose birahura mwabonye no mu Bufaransa kugira ngo wenda turenge ico kintu ubu ngubu Macron ni nkaho ni ikintu kiri aho ariko ntabwo ayobora ni inteko iyo ntabwo afata imyanzuro sinzi wenda niba muzamukurikirana ibyo bintu ku buryo n'Abafaransa ntibizagutangaze ejo bundi Bufaransa buvuye muri OTAN kuvuga ngo niba uva muri OTAN Abongereza ubundi already ntabwo bari muri OTAN ariko bakorana hafi n'Abanyamerika kuko Abanyamerika nibo ba nyiri OTAN yego so kubona rero ukuntu intuza ukuntu bimeze n'ukuntu ahantu birabije biganisha ejo bundi wazumva nuko nkunda kubisobanura wenda mukagira ariko umusaruro wawe uzagenda utangwa kuko kuva ubu nyine ariho nk'umuyobozi ariko atifatira imyanzuro keriyo ni faiblesse yabaye rero ejo bundi bazamushiraho pressure bamubwira ati si ubundi OTAN wowe mwayivuyemo bizaza gutangaza Abafaransa bavuze ngo twebwe tuvuye muri OTAN icyerekezo kiriya ntambara rero kugeza ubu ngubu ubona ari intambara igikomeje mugani wabavuze ngo kugeza ku Ukraine wanyuma babafasha cyangwa biragera aho ngaho barambirwe bareke Ukraine y'Rwanda nako kantu urakoze kugakomozaho nani nakavuze umuntu wari wakavuze ni Boris Johnson hamwe nari navuze kugira ngo ko ari minisitiri w'ingabo muri Amerika ariko ni Boris Johnson nako yarakavuze yaravuze ngo bazofasha ngo aba Ukraine kugeza ku Ukraine wanyuma abo umuntu umusesenguzi umuntu yoza kugufasha ni nko kuvuga ngo muzoshira mwana gushira n'uwanyuma nawe tumufashe ashire wowe kumva ko ari ubufasha yaguha ariko ni ubufasha bwihishemo urupfu bwihishemo urupfu so urumva rero nk'utwo tuntu twose nitwo duhurije hamwe twahurije hamwe ikintu cyo gutuma ibintu bitutumba hariya akavaho nawe rero kuvuga nkuko warumbajije ngo ese iyi ntambara ntifite gukomeza cyane kuko ibihugu bimaze kurambirwa ngira ngo warabibonye n'ubu nyine ejo bundi na bino bihugu bindi by'abanzi n'Abanyamerika ubona nka Iran niba warasomye yemereye ubufasha Abarusiya yemereye kuvuga ngo drone niba ari drone zigera hafi 1000 bagiye kugira ngo bazafasha Abarusiya kugira ngo basenye bakomeze iriya ntambara so na Amerika nayo naramzumvise uriya ministre w'ingabo yararimo aratangaza uhagarariye ingabo urabona baba bagiye bahagararirwa no mu nteko yasobanuye aravuga ngo Amerika ni ino ntambara nikomeza buno bufasha bageneraga Ukraine bazobuhagarika yego so urumva rero nk'ico kintu kera birerekana ko batangiye kunanirwa mu bundi buryo ariko igihari cyo ibihugu bimaze kunanirwa bimaze kurambirwa ino ntambara kandi Uburusiya mwarabibonye nibo bantu bagiye isigiye guhindura iyindi direction cyangwa se iyindi miyoborere twari tumenyereye yego ya Occident yari tuyoboye wenda hazobaho equilibre y'ibihugu nibyo wenda nuko tutabijanye deep hazabaho equilibre kandi habaho equilibre intambara izogabanuka Amerika noneho yumve ko hari abandi bantu bashoboye kumanaginga nabo intuza kugeza ubu ngubu aho twari muri Ukraine kugeza ubu ngubu nkuko abantu babibona ni intambara n'ubundi gikomeje muri Ukraine nkuko ugenda ubisobanura ariko tuvuyeyo gato turagenda dukora ku bintu byinshi ejo bundi abantu benshi babonye itangazo rya Mahoro Peace Association n'ishyirahamwe rikorera muri Amerika ngire ngo simbizi harya muri Afrika hari aho rikorera cyangwa ni ry'abantu bari muri Amerika gusa muri Afrika bafite abafana n'abafana gusa n'abafana ariko ndakeka nta Mahoro Peace niyo muri Amerika ariko hari ama contribution ngira ngo anakorwa muri Afrika
yitirirwa gufasha amahoro oya basangiye donc contribution imwe nyine basangiye na ibyo nakubwiye mahoro kuko nari mbivuze yego ndakeka muri Afurika nta mahoro haba ahubwo nk'abafana ni nkako nabyita ni nk'abakundi usanga ikipe iriya mu Bwongereza nka Liverpool ugasanga ifite abafana hano b'inkoramutima rero umufana hano nta kintu atokora ikintu ariko ndakeka hano muri Afurika nta bivuze ko n'ubundi abafana nta ruhare baba bafitemo imbere no gufana gusa nta kintu ariko urabizi ko ikintu cyose kiza gitangirira mu ni nko muntu uza ni nka kansa ni nko kwinjizamo impinduramatwara y'ikintu runaka so urumva rero nubwo ibo badafite biriya byo bitandukanye n'ibyo nanivuze nubwo nabyise ubufana kera uredi hari ukuntu uba wangije abantu mu mutwe cyangwa se wabubatse mu buryo runaka noneho bigatuma igihe cyose bakoresha noneho nk'ibi byo urumva ni nguko wenda nari mbashije icyo kibazo kugira ngo wenda ninjire neza mu byo nashaka kuvuga nari mbanje kubaza niba amahoro ibarizwa muri Amerika gusa ariko ngire ngo n'ubundi ni y'abantu bo muri Amerika hanyuma yasohoye itangazo ejobundi ihamagarira abatutsi bose cyane abatutsi bo muri Kongo gukora imyigaragambyo mu rwego rwo kwamagana ziriya ntambara ziri muri Nord Kivu hagati y'igisirikare cya Kongo na M23 ni itangazo sinzi niba warayibonye wenda nk'umusesenguzi muri rusange waryumvise gute itangazo nararibonye barimo barahamagarira abaturage kwifatanya mu buryo bahamagarira nyine n'abantu ba mahoro kuko babizitirira ubwoko muri rusange bari kuvuga ngo baje kwamagana ni mu buryo bwo kwigaragambya narabisomye gusa ahubwo sinamenye feedback yabyo ntabwo namenye umusaruro byatanze ariko ngewe nk'umusesenguzi nigeze kubganje ku giti canje nawe wayiba imyigaragambyo ntiwiyumvisemo ko ugomba kuyikora ntabwo njewe ku giti canje kuko nahoze mbivuga nabivuze no mu biganiro byatambutse ntabwo nigeze ikintu cy'ubututsi sinzi wenda ubututsi byari byo kubera ko abanyamurenge sinkeka ko ibo bagomba kuja muri iyo myigaragambyo kuvuga ngo n'abatutsi baye bicwa iyo tugiye kureba abisha abantu iriya ruguru iwacu kuko iyi ntambara yo muri M23 nibyo naza mvuga ngo njewe ntabwo ndeba ko hari uruhare rw'abanyamurenge bagomba kujamo bagomba kwivangamo kuko turi mu ntambara zacu ko ari imyigaragambyo y'abatutsi kubera iki batagomba kujamo noneho imyigaragambyo y'abatutsi twebwe dufite fact ntabwo nibyo nza mvuga ibintu by'ubututsi bavuga sinzi ahantu bituruka bamwe nza numva ngo bagendera mu mateka n'ibiki ariko reka mbanze kubaze gatoya wenda kugira ngo je uko mzumva iyo muvuga ngo ubututsi tuza ahantu abatutsi bafite intebe bicaye batuye kuko nabivuze bwa mbere bari mu Rwanda no mu Burundi siko noneho ariko muri Kongo twebwe numva ikintu nk'abanyamurenge ikintu cy'ubututsi numva atari cyo bigomba kuja imbere ntabwo kigomba kuja imbere ariko tugomba kwemera ko turi imbere ku rundi ruhande ntabwo nje mbifata nk'umukongomani k'umukongomani ikintu cy'ubututsi sinkibona kubera ko se tuwemera kuri we cyangwa tugiha agaciro ari kuri urabizi kuri we umva nkubwire kutagiha agaciro sinzi ikintu abatutsi ntabwo abanyamurenge ntabwo ari abatutsi mu bundi buryo kubera ko abanyamurenge ni abakongomani kugira ngo kantu wenda nkavuge tukagire in short abanyamurenge ni abakongomani ikintu cy'ubututsi jewe nkurikiye amateka abatutsi aho bagiye bapfira byo kuvuga ngo wenda ngo umuntu uza numva bavuga ngo ni ukwifatanya na biriya bintu by'ubututsi wenda byo mu karere numvise necagiye n'ibyo nari navuze igihe baza bashaka kuvuga ngo twebwe ikintu cy'ubututsi ari cyo dushira imbere kugira ngo abakongomani bumve ko wenda hari ishaka turi kurwanira ahubwo nje numva ko nico kudusenya so ikintu nje mvuga iriya myigaragambyo sinyemera ntabwo nyemera ko kuvuga ngo
tugende tuje gushira igitutsi imbere kandi twebwe reka nkubwire twebwe icambere sinzi wenda impamvu mwumva ko kogwanye kuvuga ngo n'abakongomani bari kwica abatutsi kandi twebwe abatwishirira rwo ntiritabara sa abatutsi gira ngo wenda wandisha kintu iritabara yaturutse Burundi sa abatutsi yego none niturangiza tuje muri ntuza gute yo kuvuga ngo turwanye abantu bari kwica abatutsi muri ba bandi kandi natwe twebwe twicwa n'abatutsi niyo mpamvu jewe ako kantu ntabwo kumusesenguzi ntabwo nkumva ariko hagati aho ngaho ntekereza ko iryo tangazo wenda aho ryavuye urabizi ko ejo bundi hari disikuru z'abanyapolitiki b'abakongomani benshi bagiye bavuga zaciye kuri social media zigiye zitandukanye bavuga cyane cyane kwica abantu bafite inkomoko yo mu Rwanda cyangwa se bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda kandi abo ngabo bavuze rusa n'ikinyarwanda cyangwa b'abanyarwanda bavuze bavuga ururimi rw'ikinyarwanda niko babivuga ariko rero kugira ngo utandukanye umuntu utazi ikinyarwanda n'utazi ikinyamurenge n'utazi ikinyamasi kugira ngo azabitandukanye reka nkubwire biragoye abo n'abandi ubwo ruhare n'urwacu bwo kubitandukanya ariko mu by'ukuri twebwe uko ibihari hariho ikinyamurenge hakabaho ikinyarwanda hakabaho ikirundi ariko kuko mu kinyamurenge ko ari bitatu ku mutabizi ko ari bitatu ashobora kumenya icyo uri kuvuga reka nkubwire niposho ni ikirundi oya ni ikinyamurenge aho ni ikinyarwanda oya ni ikinyamurenge none icyo si ikinyamurenge aho tugende nidushaka dufatire kuri buno buntu bwo hafi tuje ku minsi ahubwo ndabanza no gushimira kwanza sinzi hari ibintu biza bica hano za komedi abahungu banje bano bahungu zishiraho ba Dibona ba Suleiman bazavuga ikinyamurenge dufite ikinyamurenge noneho urabona bari abakongomani bavuga ngo byenda gusa n'ubu nyine ndi kumwe biza bikunda ko tubaho hano muri Kenya ukamusanga gutya ndi kumwe n'umurundi n'umunyarwanda ibo bakamumva ko twese niba nijaze nk'umukongomani azavuga ngo mwese muri abakongo ariko noneho iyo juku mihari ihari ni twe tugomba kubisobanura ariko mu by'ukuri ibyo byo kuvuga ngo benda kuvuga ni twebwe ahubwo uvuge ngo ikibazo cyabaye cy'ikibazo cyateye bino bintu na abanyamurenge babaye abandi bantu babaye abarundi abandi bigira abanyarwanda ariko benshi nabigize abanyarwanda kubera ko benshi bazamu bavuga ngo sinzi noneho ibyo bazamuye ngo ni Rwanda phone kandi dufite ikinyamurenge noneho ibyo bizareka kumixinga gute babandi batumva ururimi rwacu nari mfite kubikubazaho gato sinzi niba wemera iryo jambo aba Rwanda phone uri mu bantu batabyemera uri mu mubare w'abantu batabyemera ko turi aba Rwanda phone ndavuga abanyamurenge jewe in short navuze ijambo rimwe navuze twebwe dufite ikinyamurenge sinzi rero igihe ikinyamurenge kizoba kubera iki iyo umuntu avuze ahubwo uvuge ngo sinzi ikibazo cyabaye niba wenda ari ibintu kuko ari ikintu kimwe nagumye gutekereza ejo bundi abantu zo dufata dutekereze ndatekereza nsanga ahubwo abanyamurenge ari iki kintu ni nk'imyuka nk'aho ndazavuga ngo ni imyuka mibi cyangwa bakundi kuvuga ngo izi ikorera mu bantu ugasanga abantu ibo hari ukuntu bafashe ibintu babyiyarikamo bonyine ngo bamare kubera ko byageze ahantu umunyamurenge ubu ngubu ntabwo kiri proud nk'aba bandi wenda ashobora kuduhagararira kugira ngo babisobanure ngo narangiza avuge ngo ni umunyamurenge icyo kintu uvuga biyaritsemo no kwiyarikamo indimi z'abandi n'indimi z'abandi noneho wakumva ko niba wamenye none se ikiza gitangaza ni kimwe ko dufite abanyamurenge benshi babaye i Burundi bazavuga ikirundi ariko batari bicara ngo babe proud yuko ngo ari abarundi kuko n'ugerageza kubivuga ntabwo byogira agaciro ariko twebwe hari ahantu biyometse hariya tubwira wenda n'abandi bantu sinzi niba ari n'abazimu babagiye babakoreramo bumva ko hagomba kubaho ngo ni Rwanda phone dufite ikinyamurenge muze mukurikirana zino za komedi zino z'abakanyamukwe ngo na bano bahungu bo kuri Papa Legend muze mukoresha bazavuga ikinyamurenge c'indani nje nakubwiye ngo ntabwo nemera ico kintu jewe ngifata ni ikinyamurenge ariko ababivuga wenda Rwanda phone nibiki nuko wenda inkomoko y'abanyamurenge ishobora kubira aho ngaho inkomoko gute reka nguhe urugero tibabita abatutsi
nidushaka dufate hafi mu 59 bishe abatutsi mu Rwanda barahunga, nibyo twazivuga mu makuru intuza abantu baje kumva ikiganiro cyashize. Aho 94 bishe abatutsi kabisa, babicira kubamara. Kumva ikintu ahubwo abanyamurenge bakoze, habayeho abanyamurenge baje ko intervena mu Rwanda kugira ngo intambara ishire, siko ariko nta munyamurenge wigeze wicirwa n'umuntu wiwe 94 bamuziza ngo n'ubututsi. Aho 59 ntibari bari ariko ntibari bari none ko batari bari gute batari bari aho 59 nushaka kubwira ufate umuntu waburiye sekuru wiwe 59 avuga ngo n'ubututsi ngo kugira ngo kindagira ngo numvisha ko kantu dushira imbere k'ubututsi ko twebwe ntabwo katureba mu kabanyamurenge, turi abanyamurenge b'abakongomani nguko wavuga ni tribes, nguko wavuga abafurero n'ababembe n'abantuza. Rero ako kantu k'ubututsi bashiramo ahubwo nje ikintu nza nibaza n'ubu nyine sinzi ishema ririmo ryo kwitwa ubututsi, sinzi ishema na rimwe ririmo ryo kwitwa ubututsi. Urasa wenda n'umuntu urimo kuryikura mu rwego rwo kwikiza kugira ngo batatwica bande ntabwo kwikiza jewe ndo abakongomani ariko wenda nawe ubyemera ko ari byo, ariko ukavuga ati muri Kongo mureke kubivuga cyane kugira ngo nuko atarebyo impamvu mvuga si kuvuga ngo nuko jewe nakubwiye guhera n'ibiganiro nza nkora kugira ngo abantu cleaning abantu baza babyumva neza. Ndi umukongomani mu bwoko bw'abanyamurenge, ibintu by'ubututsi byo ku ruhande mugenda abantu baje kwishiramwe ntabwo ibyo ngibyo byumva na rimwe. Si kuvuga ngo abakongomani nibyo naza mvuga no mu biganiro bishize, ahubwo ubu nyine igisigaye ni devoir yacu nk'abanyamurenge kugira ngo tubwire ari amoko yandi, tubabwire ko turi abanyamurenge, tutari abarwandafone, tutari abanyarwanda gusa. Ariko urumva kubivuga gutyo ni akabazo kabaye ko ni nka misunderstanding yo kuvuga bumva tuje kuvuga iyo utawumva ururimi rw'umuntu kumva bibabisha guhura. Nibyo nakubwiye hano muri Kenya ndi kumwe n'umurundi akavuga tukavugana baza bagira ngo ndi umurundi niba yarazi ko ari uriya murundi baza kubera ko biba bisaba ngo ari twebwe dusobanura ibyo bintu. Rero iyo ni devoir yacu igomba kubaho kugira ngo tube abanyamurenge tube abakongomani. Nabwo ubunyamurenge buza kuri tuza ya kabiri, hagomba kubaho umukongomani yamara agakurikiraho ari umunyamurenge, se tubundi tukatura Kongo. Ejo bundi hari irindi tangazo twabonye, ni itangazo ryashyizweho umukono na Welcome umuvugizi watwigwaneho, avuga ko FARDC igisirikare cya FARDC gikomeje umugambi wo gukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane mu Minembwe. Nyuma yaho tuza kumva n'ikiganiro ca Colonel Rugabisha asa n'uvuguruza, so gusa n'uvuguruza ahubwo avuguruza itangazo ryatwirwaneho nkuko tumaze kubivuga haruguru. Iryo tangazo bwa mbere wenda niba wararisomye ugategera n'amagambo ya Colonel Rugabisha nk'umusesenguzi ni ibintu wabonye gute? Kubera ko impamvu mbikubajije ngira ngo twabivuzeho ca gihe twigwaneho na Gumino na Android bari hano mu mishikirano bushize i Nairobi, tuvuga ko ari abantu basa n'ababushanyije cyane mu magambo, basa n'abatumvikana kandi bari basa bose n'abazanye ikibazo kimwe cy'ubwoko. Ubwo rwandiko wararubonye n'uvuguruza Colonel Rugabisha nawe warabibonye? Urakoze cyane. Ndabanza gusubira inyuma mbere yuko nsubiza ico kintu urambabarira. Ndabanza kuvuga kuri kano kantu k'ubututsi kugira ngo wenda kave mu nzira. Abanyamurenge kugira ngo ako kantu tukumve. Kubera iki niba mwarabirebye uri excellence w'u Rwanda Paul Kagame, iwe azarwana intambara ivuga ngo umunyarwanda w'umunyarwanda bikuremo ibintu by'ubuhutu n'ubututsi. Ibo birasa n'ibyashize, siko ubu ngubu bahagaze nk'abanyarwanda. Ariko kubera iki twebwe turi gushaka kukimika mu banyamurenge kugira ngo bikunde, sinzi ico kintu n'ubu nyine niho nkicibaza. Kubera iki aka kantu dushaka kukimika cyane kandi abandi bo aho twitwa ko aho bari nabo bari kukikuraho bakanga ko bakitwa. Ico kintu cyo wenda ngira ngo nico kintu nshaka kuvuga, ni ikibazo mbajije abantu. Kubera iki bo bashaka kucimika cyane.
aha urakoze naho kuri ruriya rwandiko nararubonye rwanditswe na Kamasa ndasubira kandi numva na kiriya kintu ca Colonel Rugabisha ikiganiro cye naracumvishe igihari cyo nico ca kibazo ca mbere navuze cagiye navuze ngo cagiye baza mu mishikirano hano hari isura batweretse iririya ngira ngo wenda hari igihe umuntu azavuga ibintu uko abibona nk'umusesenguzi niyo mpamvu nza nkunda kubwira abantu ngo baza bagenda bumva amakuru noneho baze basheburure bamenye amakuru mazima bagomba gufata nari nabivuze ndavuga ngo ese hari ikintu kimwe isura byanyeretse ngira ngo naravuze ngo byanyeretse mu isura y'ibintu bitatu naravuze ngo Kongo ibyanyeretse Kongo idufata binyereka bari abantu bari iriya ruguru ukuntu babanye binyereka na reaction z'abantu bari hanze ubwacu twebwe ukuntu tubifata rero kino kintu uko nakibonye niyo yantambara navuze iturimo hariya nk'uko nari nabigarutseho urumva Kamasa yavuze ukwiwe si umunyamurenge Colonel Rugabisha si umunyamurenge gusa ahantu gusa hatandukanye ni kwa kundi ko kutumva umurongo kimwe mwumva aho ngaho niho ruzingiye abanyamurenge ubumwe bwarashize ntago bari hamwe urumva ikindi gihare mbanza kugaruka hari ikiganiro kimwe numvishe ca Kamasa ari gusobanura avuga ngo leta yabise abateroriste yego aho hantu ntabwo jewe nzi ko abo yise abateroriste ari M23 noneho ahandi hari ijambo rimwe uyu ministre Gisaro yavuze niwe yavuze ngo imitwe yose yitwaje intwaro ngo ni abateroriste noneho nkibaza ukuntu duhite tubaye nkiri n'abo bantu kandi we ni abaturage ntabwo ari ariko nabo bafite Rugabisha yavuze ko ni Rugabisha wabivuze ariko twirwaniwe ntabwo ivyemeye yavuze ko Rugabisha yavuze ko ubungu yaravuze ngo Rugabisha yaravuze ngo hari twirwaniwe y'abaturage hakaba na twirwaniwe y'abasirikare ifite na etat major niko yabisobanuye ariko twirwaniwe ntabwo ivyemera twirwaniwe bivuga ko twirwaniwe hari y'abaturage sasa rero muri ruriya rwandiko nk'umusesenguzi ibintu byanyeretse uriya Kamasa kera yahise yemeza nka kiriya kintu Rugabisha yavuze ariko ku ruhande rwa Kamasa we ntabwo abyemera ko ari abantu ibo bavuga ko ari abaturage ariko mu buryo ntuza yavuze uyu ministre Gisaro cagiye agenda nejo bundi aje Bugande sinzi wenda niba muzamukurikirana ayo makuru ngira ngo yari yagiye Bugande aje kuvuga ibyo bintu nyine kubwira Museveni ni mu buryo bwo kuvuga ngo hari issues yari yabaye bavuga ngo hari ukuntu ibira byabaye muri Rwanda muri Angola u Rwanda rwavuze ko abantu bashigikira M23 harimo n'abaganda noneho sasa ngo bashike hariya bari bagiye nko kubwira Museveni ati wowe tubwire uruhare rwawe mu buryo bwo kurwanya iriya mitwe ni ntuza kuko ntago bavyemera mu buryo bweruye ariko mu buryo buhari bigaragara ko kariya kantu nako gahishe byinshi siko rero bivuga ngo niyo mpamvu twebwe nk'abaturage tutagomba kugira ahantu tubugamira muri iriya mitwe naho ico warumbajije kuri kimwe kintu ca Kamasa ukuntu yasobanuye biriya bintu byo kuvuga ngo terroriste ntabwo numva ko abanyamurenge barimo kuko yavuze na iwe ahagarara na mu baturage ni twirwano y'abaturage ntabwo ari imitwe yitwaje intwaro siko ni abantu bo kwirwanaho ariko ahangaha tuzi ko n'ubundi hano Nairobi cyagiye tuzi ko hari hatuma imitwe yitwaje intwaro twirwano ntiyari irimo se yaraje umva hari ibintu bimwe ibo batemera ariko bihari jewe niyo mpamvu mvuga ndagira ngo tuze kubishanisha nk'abantu nkanje wakora analyse ni gute wowe uhakana ikintu ariko tujuru cyakindi ukaza kucisangamo urumva uriya Rugabisha ihohagarariye leta ya Kongo n'umusirikare wa FARDC n'umunyamurenge ari mu banyamurenge aravuga ngo bari bafite etat major bafite igisirikare siko ariko ikibazo kubera iki igisirikare kivanga n'abaturage n'uburyo bwo kumarisha abaturage ibyo babyiza bivanguye nayo kindi gihari wenda tuhatugira kugira ngo tuze kubwiklininga neza jewe kindumva
kuri kiriya kintu iriya leta yasohotse n'abari abana bishwe. Iyo ngeze kuri kino kintu cy'abanyamurenge nza nibaza ibibazo byinshi. Njyewe ndavuga nk'umusesenguzi, ndavuga ngo ese niba duhagaze nk'abanyamurenge kandi dushaka gusenyera umugozi umwe, leta niyo ifite intuza nk'ubucamanza, ni nk'abo bafite inkiko zo kuja gukatira abantu. Kandi mu iperereza uyu koloneli wa leta yarabisobanuye, aravuga ngo se ngo twakoze iperereza, anamentioninga n'amazina barayabavuze, sinzi ntago nyibuka, bayavuzemo bavuga ko ari muri babandi bari muri twirwaneho, ndetse hari ukuntu yaranabikirininza aranavuga ngo na abantu baba escort, mbese harimo abasirikare babiri, ngira ngo niba narabyumvishe neza, beskotinze babantu bo muri twirwaneho, wa mutwe wa gisirikare uri mu baturage, ariko batemera ko ari abasirikare. Arasobanura, aravuga, aranamentioninga amazina, ariko aravuga kandi mu iperereza bakoze ryakozwe n'abaturage. Noneho nkatwe nk'abanyamurenge vuge tutari muri twirwaneho, tutari no muri leta, ariko dushaka ikintu kiduha amahoro. Abantu umuntu bakoze intuza, bakoze iperereza ryakozwe n'aba baturage, berekanye abantu, ariko abantu babafite ntibashaka kubazana ngo baje ku karubanda cyangwa bavuge baze basobanure ko atari bo, banze kubatanga. Ariko ntaguciye mu ijambo, mu iperereza muri rwa rwandiko Kamasa yavuze ko bakoze iperereza, basanga ngo ni basanga ko ari abasirikare bamwe mu ba FARDC bakuru batanze amafaranga kugira ngo bari abantu bicwe. Urumva sinzi wenda iperereza turi bufate. Ndaguciye mu ijambo, reka nkubwire, hari iperereza yaravuze ngo bariya ngo leta ya Kongo yatanze iriya abasirikare ba FARDC batanze ruswa amafaranga kugira ngo bakoreshe bari abahungu bazi bice bari abantu. Noneho iperereza nanone dusubira inyuma, iperereza ryagaragaje ko ba bantu bari muri wa mutwe babameshoringa n'amazina. Iryo perereza iryo ntaryemera, tibaryemera ko ari abantu babo, ariko noneho mu gihe hasotse amazina kandi ari abaturage, kubera iki badashobora gutanga abaturage kugira ngo tumenye ukuri ku bintu, batange ba bantu nyine baye bamentioninga baze babavuge. Nkeka ko twirwana itemera kwiba. Rugabisha yavuze ko ari bo babafite, Rugabisha yavuze ko abantu babicanye ari bo babafite, ari Kamasa bari bakamasa babafite, ariko ibo bakamasi bo bakabishakishwa, bo bakuvuga ko bagishakishwa. None urumva aho ngaho ni ikibazo n'unyine nanjye twakwibaza. Ariko dufashe zino nzandiko, uruno rwandiko n'ibi ngibi uyu koloneli wavuze wa leta, ni ibintu bishobora gutanga ukuri, kubera ko ibo hari ukuntu ari igihugu ukora iperereza ariko ntumentioninge n'amazina ngo wamuvuga n'ahantu byabereye byanagize gute. Urumva kubera iki tudashobora gukora icyo kintu mu buryo bwo gushaka kugira ngo tugarure umutekano uri hagati yacu. Kandi ikindi nje nshaka gusaba nuko mpora mvuga, ubu nyine sinzi ikintu abanyamurenge nico cico kintu cicuka dukoreramo munsi cyatwinjiyemo. Ubu nyine ari akantu kamwe naza mvuga, wenda reka nse nuvanga ibintu naza numva ejo bundi baye basobanura, hari umwana umwe naza numva ngo niba yaravuye, ni umunyarwanda ngira ngo niba ngo yaravuye mu Bwongereza aje kwivuza ngo ashike ngo mu Rwanda, abantu kumbe batanze amafaranga mu buryo bwo kumufasha, DJ Dizo ngira ngo, kubera ko ndi umuntu ukunda gukurikirana ibintu za social media, nkunda gukurikirana hose, arasobanura aravuga iwe ngo ashike nyine yashitse mu Rwanda, kumbe ni yarwaye ngo kanseri, angomare bamuhereza igihe cyo kuba, iyo aravuga ngo azopfira iwabo. Noneho ngo babandi abanyarwanda barafataga amafaranga baramufasha, araza ngo ashike, kubera ko ya minsi bamuhaye ntarapfa. Urumva abantu batangiye gusakuza ngo nabasubiza amafaranga yabo, ngo yarababeshe. Ese ubu nyine uzi ko ubu nyine mbega mvuga ko kandi bukeye, ubu nyine uzi ko abanyamurenge ngira ngo n'uwo duha amahoro, ubu nyine uwo duha amahoro akatubwira ngo ngaya mahoro mugende muje gutuza hariya. Kindi abona kubera ino myuka tubona hano n'aya makimbirane dufite, ni ukuri hari bamwe bokwanga bavuga ngo aya mahoro ngo mwe muyaretse ibintu kiza, kuko nkakuriye, kuko ntago bemera ko hari ukuntu ibintu bishobora gukorwa kugira ngo ibintu bitanga amahoro.
sinzi wenda n'ibico kico cumvikanye rero bivuga ngo ubu nyine jewe ndashaka kuvuga kuri kariya kintu kugira ngo tunakiveho n'ivyabo nibo babikora mu gihe abaturage bemeje ko ari leta siko uriya Rugabisha ntabwo ari umunyamahanga yaza kuba ari umuntu wenda w'ubundi bwoko reka mvuga ubundi mukongomani wo mu bundi bwoko twari kwicara tukavuga ngo wenda kubera ko yinjiye mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge yari kwicara akagira gute ari ukuntu yabogana ariko ni umunyamurenge siko araje arasobanuye yavuze n'abantu bavuze amazina n'ukuntu bitwa baragize gute avuze n'ahantu bari kandi abanyamurenge turaziranye twese ariko kubera iki babandi niba dushaka igisubizo cy'ikintu kubera iki batabazana ngo nitumara twumve kubera ko ari ibintu byagiye social media ubu nyine nta kintu kicihisha niturangiza basobanure turebe niba hari umusaruro yego bitanga bivuze ko kugeza ubu ngubu abantu bafate ko wenda abantu bavugisha ukuri ari abaye kuko bamwe baraza uruhande bakavuga ibi abandi baraza bakavuga ibi noneho umuturage utegereje kumva ikintu cy'ukuri afatike reka nkwereke urakoze kumbaza kuri ico kintu ikintu jewe numva abantu niba bashaka amahoro banashaka n'ukuri bahagarare mu ruhande rw'abanyamurenge bareke kuja mu nyungu z'abantu runaka bamwe ntibazi ngo bashigikiye Kamasa ngakwa nini nakubwiye ngo mahoro ntiri muri Afrika ariko ifite abafana babo siko aho ugasanga nahari ari bamwe gusa bumva ngo ari ucokoze hari ikintu ari default tugira ikintu c'icene wacu n'amayemosi ugasanga ngo ubwo umuntu ngo runaka ngo yavuze gufana muri make bakama babafana tashaka kumenya ukuri ariko ubu nyine je ikintu niba nk'abanyamurenge duhagaze mu kuri duhagarare nk'abanyamurenge kandi noneho twemere ko turi abakongomani tutari abateroriste kuko ntabwo leta yigeze mentioninga ko abanyamurenge ari abateroriste siko niturangiza twikure muri ico kintu tutitaye kuvuga ngo wenda ninde wabivuze cyangwa ngo wagize gute kwija kwigira izore kandi nta muntu watigize izore siko niturangiza duhagarare nk'abanyamurenge conyine nitumara tuzamenya ukuri kubera ko kiriya kintu niba hari tureke gufana ngo nguriya ngo Rugabisha yavuze ngo n'uyu Kamasa yavuze niturangiza twebwe tuzane ba bantu siko tubicaze noneho inkiko ubucamanza bamwe bazavuga ngo hariya ngo nta bucamanza ngo buhari ngo nta buhari ariko se mu by'ukuri turangiza twebwe ntitwamenya abantu niturangiza baze tumenye ukuri ku bintu ariko igihe hari cyo mutagomba kwirengagiza mu banyamurenge dufite ikibazo c'ikintu ca fanatisme tucikuremwo tureka amayemosi duhagarare nk'abanyamurenge tubumwe nico kintu nje mpora mvuga n'ikindi gihari gusa hari ikintu nza ndebera harya kiriya ni microscope cyangwa kariya kantu baza barebesha indwara kandi ugatoya jewe hari ukuntu mu mboni yanje mbona gukira kw'abanyamurenge ubu nyine kuzoturuka mu rubyiruko abantu batoya niyo mpamvu ubu nyine shaka kugira ngo urubyiruko twebwe ibyo bintu nitwe tugomba kubikosora tuba abanyamurenge mu mboni yanje muri horoscope kandi uzubonera kamwe kadashobora kugaragara inyuma ariko mu bigaragara bihari mu myaka yayize igihari cyo ukuri kuzamenyekana kandi ukuri guhari nuko abanyamurenge iyi generation y'urubyiruko niyo yonyine izafata igihugu cyacu cya Kongo ikabumvisha ko turi abakongomani batuje tugasubira kandi igasubira kandi ikaduhuriza hamwe nk'abanyamurenge kuko twebwe tuzabaho tahantu tubogamiye yego tutari mu ruhande runaka urakoze cyane n'ubutumwa bwawe urabutanze ariko dusoza mu masegonda nka 30 hari igiterane kirimo gutegurwa muri Amerika kuko warukomoje ku rubyiruko kizaba kirimo urubyiruko rugiye rutandukanye ngo rudafite aho rubogamiye byumvikane ko hari ababogamiye abandi bakabogamira aho ruri hagati terufite aho rubogamiye wenda nk'ubutumwa bwawe nubwo wenda utazi byinshi kuri ibyo ngibyo ni nk'icyo ubabwira kuzavuga aho batagomba gusiga nk'abantu badafite aho urakoze cyane kumbaza kuri icyo kintu jewe nkubwiye nk'umunyamurenge ubu nyine ikintu gihari ubu nyine nshaka kugira ngo wenda tuze kumvanaho rero iyo umuntu avuze ko tahanta abogamiye kuko naje gusanga bino bintu by'ibyama n'ibeke mpeta numva mpeta mbaye kiri muri we
utambaye nkiri muri we reka mbivuge mpeta nja muri we kubera ko kiriya kintu cyo kutagira ahantu babogamiye nico kintu ca mbere gishobora gutanga solution y'ubuzima bw'abanyamurenge ba nyabo k'abakongomani. Rero ikintu nshobora kuvuga kuko nyine bavyise iriya teme yabo bavuga ko nta ruhande runaka mbese bahagaze nk'abanyamurenge kandi b'abakongomani. Ico kintu cyonyine ikintu no babwira nuko bagomba gushishikariza abantu gukunda igihugu bakumva ko ari abanyamurenge bakaba proud yabyo bagasubira kandi bakumva ko ari bo gisubizo cy'ibibazo bibera iwacu bimaze imyaka myinshi bibera iwacu. So mbere mwumva gusa ikintu gusa novuga no babwira ico gikorwa bakomeje batangije kuko niba nta hantu babogamiye kandi ndabyizeye nuko gusa ivyo niyo ya horoscope yanjye navuze ya microscope ya indi yiri ndani kandi katagaragara imbaraga z'urubyiruko zizakemura ikibazo cyakibera iwacu. Urakoze cyane reka tugushimire turagushimiye kuba witabye Papa Legend TV kugira ngo tuganire ikiganiro dukoranye kingira kamaro kigiraho gikura bamwe mbese kibafasha muri make. Turashimira buri wese twari turi kumubwira ku musozo w'iki kiganiro wakoze cyane kutwitaho. Ya murakoze namwe naho ubutaha Imana yarabizimenye. Murakoze cyane reka tubashimire ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka mwari kumwe na Aimable kuri microphone. Imana ikomeze ibahe.